Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Komeza ugire impagarike n'ubugingo. Turi ku itariki ya 5 z'ukwa gatatu 2025. Tuje mu makuru yacu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru mugezweho nanjye Mushakamba fatanije na mugenzi wanjye Sentama. Sentama uramahoro? Ni amahoro Mushakamba, namwe murandi? Yego natwe n'amahoro. Yego, ariko izuba ryakaze. Birumvikana nubwo twageze muri Werurwe, ariko tuzi iminsi mike tuvuye muri Gashyantare. Yego, rero intare ziracyashya. iyo uvuganye n'abantu wumva ari hose. Twinjiye mu makuru rero. Yego, twinjire mu makuru yacu. Twinjiye mu makuru yacu, dufite ingingo zigera muri 3 Mushakamba. Ingingo ya mbere hari amakuru yacicikanye, turaganira ku makuru y'ifatwa rya General Omega. Yego. Ko tubiganireho turebe ibikubiyemo turebe icyo. Ubwo nitwaza no kubihuza n'ibyo M23 yatangaje. Yego. Kubihuza n'ibyo M23 yatangaje bijyanye n'aba ni nk'igitero bashaka kwigabaho. Ni igitero bashaka kwigabaho, noneho ubwo bashaka kunyuza abantu mu bitaro. Yego. Rero yarabafashe kandi benshi bafatiwe mu bitaro, ahubwo noneho Kinshasa mu kubeshya kwayo ivuga ko bagabye ngo ibitero ku bitaro. Kinshasa na MONUSCO. Na MONUSCO. Ariko ikigaragara ni abarwanyi bari bacengejemo kugira ngo bazarwanye bagiyemo biyisa abarwayi kandi batarwaye. Ya ndirimba ati aho hirya mwihishahisha. Ingingo ya kabiri rero turaza kureba abanyaburayi bababajwe n'igisebo abacancuro babo bambariye ku mupaka w'u Rwanda mu gihe bataga iwabo. Indi mvano y'ibihano bikomeje gufatirwa u Rwanda. Yego. Mushakamba nibo bashyiraho amategeko arwanya ubucancuro. Ariko kandi bakagaruka ubucancuro bakanagufumbira hari iwabo. Nibo bwinjiriza. Bakabohereza muri Afurika kumena amaraso. Kandi noneho ntibakoreshe ya mategeko bashyizeho kugira ngo babahane abo bacancuro. Barafashwe rero ni ubwa mbere ngira ngo ku isi hose, ni ubwa mbere umucancuro w'umwera asebye. Kubera guseba rero bati u Rwanda rwadusebeje reka turuhane. Yego. Ni nko kurwihimuraho, ariko mu by'ukuri nta cyaha u Rwanda rufite. Ingingo tuza turareba ubucuruzi bwambukiranya imipaka mu Burundi bwahombejwe n'intambara ya M23. Ngo buri mu gihombo gikomeye. Ngira ngo ibi byatangiye gukomera aho M23 yinjiriye muri Kivu y'Amajyepfo. Turaza kubireba, ariko noneho uyu munsi birakomeye Mushakamba. Reka twinjire mu makuru yacu rero Mushakamba. Utangire kuri ya ngingo ya mbere, amakuru y'ifatwa rya Omega. Tugenda turihuza n'abo M23 yafashe bishe mu bitaro. Ibi bintu bimeze bite? Amakuru nuko umunsi haramutse amakuru kwirakwira. Yego. Ngo Omega ngo yabagiye kuzanwa mu Rwanda. Yego. Ngira ngo yasakaye pe. Agera kure kugeza ubwo no mu nteko no mu badepite yagezeyo. Yego. Birashoboka ko iyo Omega ari guhumeka kuka gake aho ari. Ariko nanone ntabwo bivuze ko Omega ntibisobanuye ngo Omega ari he, ibyo birimo urujijo. Gusa birashoboka nk'uko amakuru abyemeza muri biravugwa ko Omega hari kandi ari muzima
yego nubwo yafatiwe mu bitaro nka Gakwerere, yego akaba akomeje gusanwa ngo barebe ko yazazanwa mu Rwanda. yego N'abari babitangaje nyamukuru baje kwivuguruza, yego inkuru barayisiba, ibyakwirakwiye babikira fake news. yego Ni ibintu bibaho mu itangazamakuru, igihe igitangazamakuru kibonye inkuru cyatangaje itari ukuri, yego baragaruka kubyandika bakayisiba, abandi bakayikuraho, ubundi bakandikaho ko ari fake news. yego Nicyo cyabayeho. yego Ariko n'umuvugizi bavuga ko ari we wabahaye amakuru yego yaje kubivuguruza. ibi nibyo yabivuguruje ngira ngo na gihamya yo kubavuguruza irahari yo kubivuguruza. Yego. Kandi nta kindi umuntu yarenzaho nyir'ubwite yamaze kubivuguruza, tubyemera dutyo. Rero ngira ngo aha rero ingorabahizi zirazamo ni ukumenya hagati ya nyir'ubwite yego n'umunyamakuru ninde wigiza nkana. ibi byasaba ubundi busesenguzi, gushishoza mu buryo bwimbitse tukareba. Bizwi na ba nyirabyo. Sinzi igihe nayo ntarumva ijwi rya nyir'ubwite abyemeza ko yamubonye. Ribaye rihari sindaribona. Yego. Ariko ribaye rihari akaba ari we koko, noneho hakaba habonetse ibindi binyomoza inkuru yari kuba yemeje mbere yaho. Ibi ngibi byasaba umuntu gukora ubushakashatsi bwimbitse, tukareba impamvu yatumye binyomoza, tukareba n'impamvu yari yabyemeye mbere. Yego. Niho umuntu akabona kugira icyo abivugaho. Twakumva aho abinyomoza tugakomeza tubihuza n'ubundi n'andi makuru ahari. Turebe aho binyomoza tubyumve. Ariko wenda umuntu yashoboraga kugira icyo avuga, wenda kubyemeza, nubwo ntazwi dufite. Iyo tuza kubigira naryo twagira ngo byari kuba byiza tuyakoresheje yombi, ariko dufite rimwe. Yego. Reka twumvire rimwe aho abinyomoza, nyir'ubwite abinyomoza. nyir'ubwite abinyomoza. Ubwo nyir'ubwite tuvuga ni umuvugizi wa M23 wungirije Dr. Barinda. Yego. Kuba mpamagaye ko uyu munsi ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatatu ni amakuru yatangajwe n'ikinyamakuru Imvaho Nshya, aho cyajyanye ikiganiro namwe mukavuga ku bijyanye na General Omega, benshi bazi ku izina rya Ntanguka Pacifique, akaba ari umuyobozi w'igisirikare cya FDL kizwi nka FOCA. Aya makuru yaba ariyo mwatubwira igihe uyu Omega koko azoherezwa mu Rwanda? reka aho bantu sinzi aho babikuye, ahubwo bigeze kuneretsona mu kare, ariko mbabwira ko ibintu ari igihuha. Ibintu ni igihuha. Icyo nzi njyewe nanatangarije abanyamakuru wa munsi duherekeza Gakwerere, kuko nababwiye ko nageze ku ngakiye ya Omega iri i Kanyamahoro mu kibaya cya Kibumba munsi y'ikirunga cya Nyiragongo, ko ntawe nabonye muri iyo ndakiye. Ntitumenye andi makuru tuzabibabwira. Nta makuru yandi rero turamenye kugeza amagingo ye. Kugeza ubu iriya nkuru yemeza ko Omega yaba agiye koherezwa mu Rwanda yaba ikinyoma? Ni ikinyoma. Gahunda niba ihari yuzura muzabimenyeshwa nk'uko dusanzwe tuvugana, tukanabibatangariza, mukitegura mukaza kumwakira. None ikinyamakuru dukesha iyi nkuru Imvaho Nshya ko cyatangaje ko mu kiganiro cyagiranye namwe mwemeje ko Omega umufite kandi muri guteganya kohereza mu Rwanda. Reka nta
nta kiganiro nagiranye nabo ukubeshya gahunda nyine bahamagaye bavuga bati bumvise ibinyebi ndababwiye ko ari ibihuha iyo gahunda ntayiriho. wamwumvise Mushakamba cyane rwose ndabyumvise kugira ngo ururimi avuga ruhuye n'urunguru turimo tuvugamo amakuru. Ubwo rero umvikanye nta kusemura bisaba, urumva ko abihutana kuvuga ngo dore uko ngo ari kwakirwa. Iyo ni bya bindi umuntu aba ari nkuru agashyiramo n'ibirungo, ariko mu by'ukuri rero nta biriho. Urumva ko hari n'abari kwitiranya Omega na Masunzu kuko bose ari ba Pacifique. none se Pacifique Masunzu akaba yafashwe. aho niho biba biri kugoranira. Rero urumva ko aya ngaya yari amakuru y'ibihuha, amakuru adashingiye ku kuri. Yego, abantu baramutse babyibaza benshi cyane, baramutse babyibaza, ariko ukuri ni uku nguku rero gutangajwe n'umuvugizi wa M23. yego, umuvugizi wungirije mu bya politiki. hagati ariko n'ubundi buvugizi bwashyize hanze itangazo. Bashyize hanze itangazo, ngira ngo naryo twarireba tukagira icyo turivugaho. kandi ifungure unyihanganire. Yego, unyihanganire mbirebe noneho turivugeho. ni itangazo rifite paje 2. mu gihe ukirireba narigezeho cyangwa se tubanze tuvuge icyo wari ugiye kuvugaho noneho turabikomereza. icyo nagiye kuvuga ni uko mu gihe uri kurireba, yego, amakuru ari muri iryo tangazo navuga ko hari abarwanyi barwanaga ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bahungiye mu bice M23, ikaba bahungiye, urumva M23 basanze Goma, aho kugira bamanika amaboko, aho kugira bajya aho babasabaga kujya, aho kugira bahungire mu Rwanda, bahisemo kwigira indembe, bajya kwa muganga, mu bitaro n'ahandi, kandi batarwaye. Yego, bigahura n'amakuru Gakwerere bivugwa ko yafatiwe mu bitaro, na Omega bivugwa ko yafatiwemo, M23 ikaba ikimusanasana ngo naba muzima izamutange, izamuha u Rwanda, nataba muzima ubwo izatanga umurambo simbizi. Ariko Mushakamba ngira ngo mbere y'aho ngaho yari yarabitswe. Yari yaranabitswe nanone, nayo makuru nabi twayirengagiza. Yari yarabitswe, bivugwa ko yapfuye, yarashwe, yarasiwe hariya mu Birunga. Ibirindiro akapfana n'abandi benshi mu bayobozi ba FDLR. Ibi bintu byaravuzwe. Hanyuma rero gupfa kwe sinzi, ariko abantu babivuga kwinshi, bavuga ko yarashwe agakomereka, bakamwihutana kwa muganga. Noneho bamwe bakavuga ko yapfuye ageze mu nzira, abandi bakavuga ko akiriho. byari aho ngaho hagati aho, ariko hari abamubitse, umuntu adashobora kumenya ukuri kuzuye neza. Yego, rero niba ariho niba atariho ntawabimenya, nk'uko umuvugizi wungirije mu bya politike wa AFCM 23 Dr. Oscar Barinda abivuga. ntategereze tukazareba igihe cyabyo. ariko ngira ngo none se niba abaye yarapfuye, ikindi twategereza ni iki? gusa abantu nabo bakomeye kandi baruhagwa. Yego, niyo bapfuye abantu bemera babonye umurambo cyane, kandi noneho abantu b'abarwanyi nk'aba ngaba. Yego, hari igihe nabyo biri mu bwenge bw'intambara. bigera babika inshuro nyinshi, kuva ngo yapfuye, kuva ararikoroza hariya,
kuva ngo yapfuye bakamubika nk'inshuro nka zingahe. Igihe kera nigeze gukurikirana igihe Museveni yarwanaga intambara yo kubohora Uganda, inshuro bamubitse ntizibarika. noneho wajya kumva ukumva ngo hariya yateye. Nabikurikiranaga nubwo nari muto, ariko nari ngeze igihe cyo kuba nakumva amakuru. Yego. Rero ariko ntabwo ngereranya Museveni n'inkoramaraso. Birumvikana. Museveni ni umuntu w'umugabo. Rero reka twinjire kuri iri tangazo turebe. Ni itangazo turabifata nk'itangazo, ariko ubundi si itangazo, ryandikiwe i Bukavu kuri iyi tariki ya none. Yego. Ni nk'itangazo, ubundi ni nka bya bindi twita update. Update kuko byanditse mu rurimi rw'igifaransa ngo mise au point. Mise au point ubundi ni update, ni amakuru agezweho. Yego. Mise au point de l'Alliance Fleuve Congo suite aux allégations inauthentiques du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme concernant des prétendues attaques contre les hôpitaux. Kubona amakuru agezweho atanzwe na AFC akaba ari amakuru avuga ku birego bya Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, by'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bwa muntu, aho byatangaje ko ARCM 23 yaba yarakabye ibitero mu bitaro. Yego. Itariki 5 yakorewe i Bukavu n'uyu munsi mu Shakamba. Yego. Ingingo ya mbere twakomeza. Yego. Ingingo ya mbere, nous tenons à préciser avec la plus grande fermeté qu'aucune attaque n'a jamais été perpétrée contre des hôpitaux, des églises, des écoles ou tout autre établissement civil par notre organisation, tant dans le passé que dans le cadre des opérations de stabilisation sécuritaire de territoires libérés. Les informations diffusées par certains médias ainsi que les interprétations erronées relayées par Madame Viviane Van de Perre, représentante spéciale agente pour la protection et les opérations au sein de la mission de stabilisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, MONUSCO, sont le résultat d'une manipulation délibérée destinée à ternir l'image de notre mouvement. Bisobanuye ngo dufasha aka kanya kugira ngo twemeze cyangwa duhamye twivuye inyuma ko nta gitero kigeze kigabwa ku bitaro, ku nsengero, ku mashuri cyangwa se ku bindi bigo by'abasivile ibyo ari byo byose, haba mu gihe cyahise, yego, haba no mu gihe cyahise, mu rwego rwo gukora za operasiyo zo kugarura umutekano mu bice twabohoye. Amakuru yatangajwe n'ibitangazamakuru bimwe na bimwe kandi ndetse n'ibyavuzwe na Madamu Viviane Van de Perre. Uyu akaba ari uhagarariye MONUSCO ariko wungirije ushinzwe kurinda n'ibikorwa bya MONUSCO muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo,
ibyo yatangaje rero bikaba ari ibinyoma bisa, ibinyoma bigambiriwe, bigambiriye kwangiza cyangwa guharabika isura y'ishyaka ryacu cyangwa y'umutwe wacu. uvuga aha ngaha ibyo uyu mudamu yatangaje, Viviane Van de Per, akaba yungirije uriya mudamu wundi, yego, yungirije Bintu Keita, ariko we akaba ashinzwe ibintu byo kurengera kubungabunga uburenganzira bwa muntu, ibintu nk'ibyo hariya muri MONUSCO muri Congo. ibyo yatangaje rero yabitangaje abigambiriye mu rwego rwo guharabika isura ya AFCM 23. akaba yaratangaje ko habayeho ibitero ku bitaro, ku mashuri, ku nsengero n'ibindi. aha rero AFCM 23 ikaba igaragaza ko ibyo yavuze uyu mudamu ari ukuyiharabika, ko nta na rimwe, haba ubu haba no mu bihe byahise, mu rwego rwo kugarura amahoro, nta na rimwe yigeze igaba ibitero ku bigo nk'ibi ngibi, ibitaro, insengero, amashuri cyangwa ibindi bigo ibyo ari byo byose. tujye ku ngingo ya kabiri. L'opération menée contre 130 éléments FARDC cachés dans les hôpitaux a été réalisée de manière rigoureusement pacifique et conforme aux exigences du droit international humanitaire. Opération igikorwa cyakozwe rero cyo gushaka aba FARDC bagera ku 130 bari bihishe mu bitaro. Yego. Abangira ngo ni babandi bavuze bihinduye abarwayi atari abarwayi ari bazima. Cyakozwe ku buryo busobanutse, bwiza, kandi bwubahiriza amategeko mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu. Yego. Sinzi mushakamba niba umuntu ahangaha yakubaza ikibazo tukareba uburyo tugisubiza, cyangwa niba tuza kubibariza rimwe. Twabirebera rimwe, nta kibazo. Ikibazo ni uko umuntu aza kugera n'inyuma hari ibyo yibagiwe ugasanga bitambutse bitavuzeho. Hano ingingo ya gatatu iravuga iti l'objectif principal de cette opération était de mieux sécuriser nos structures médicales infiltrées par les combattants FIAR qui avaient choisi de se réfugier dans certains établissements hospitaliers où ils se faisaient passer pour des faux malades, situation qui mettait à la fois les malades et le personnel médical en insécurité. Cette opération, organisée avec le consentement des responsables des unités médicales concernées, est intervenue suite à de nombreux rapports sécuritaires attestant la perpétuation des crimes dans par les dix éléments de FARDC contre la population, notamment de viols et de vols par des faux malades. aha ngaha baravuga ko intego y'iriya operasiyo, intego y'ingenzi ni gutanga umutekano usesuye mu bitaro. Yego. kuko byari byarinjiriwe n'abarwanyi bahahungiye, bari barahisemo kwihindura abarwayi, kwiyoberanya biyita abarwayi. noneho ibyo bikaba byarashyiraga mu kaga abarwayi ubwabo, abarwayi nyabo batari ababiyoberanya, ndetse n'abakozi b'ibitaro, ndetse no hanze yabo, kuko basohokagamo bakajya kwambura, bakajya kwica abantu, gufata ku ngufu, gukora bya byaha uzi nawe hariya bahora bakora muri ibi bihe by'intambara, bya bindi bamenyereye. bagakomeza bati iyi operasiyo yakozwe ku bwumvikane bw'abayobozi b'amavuriro
b'ibitaro ahakozwe operasiyo, kuko raporo nyinshi zijyanye n'umutekano zemezaga ko aba banyabyaha bakomeza gukora ibyaha bavuye aho ngaho mu bitaro aho bari barahungiye, bagatera abaturage bakica bagakora nyine bya byaha mvuga byose bitandukanye. yego abashakamba abantu nabo ni abanyabyaha koko buzuye. ni ibyo Kinshasa ibasaba. umuntu yihindura umurwayi akajya ku gitanda cy'indembe, ijoro ryagwa kwegura imbunda akajya kwambura mu giturage. ikibazo kiba gihari gikomeye yego biruta ibindi, yego ni uko adashaka kwemera ko yatsinzwe, yego ahubwo agashaka gufata aho abandi bakura ubuzima, yego noneho agashaka kuhagira indiri yo kurwaniramo. yego kandi si ibyo ndi bwite bishya, yego kubera ko niba umuntu n'ubundi yarashingaga imbunda ku bitaro akarasa mu ishyamba hari M23, yego kuhihisha bamusanze kuri bya bitaro baje gucecekesha imbunda si bishyashya rwose. umuntu ashobora no kumusubiza yitabara mushakana. birumvikana kuko nubuzi neza ngo iturutse hariya hafi y'ibitaro, ariko ashobora kureba aho ivugiye akaharasa, naho azi ngo arimo ararasa ya mbunda akaza gusanga warashe ku bantu. yego ni ukuvuga uriya uba ahatereka imbunda, ahari ibitaro, ahari ishuri, ahari isoko, ahari inkambi, ibyo byose twarabibonye. aba yamaze kugira ba basivile bari hahandi, aba yamaze kubagira nk'ingabo imukingira. ni nko gushaka ingurane, aho kundi asaba arasa uyu nguyu. birumvikana. reka tujye ku ngingo ya 4. yego ingingo ya 4 iragira iti nous n'avons en aucun cas mené d'attaque contre des hôpitaux, au contraire nos forces ont sécurisé ces établissements afin d'y garantir l'accès aux soins pour les personnes nécessitant une assistance médicale urgente. ntabwo twigeze tugaba ibitero ku bitaro, ahubwo ikinyuranye n'icyo ingabo zacu zagariye umutekano mu bitaro, kugira ngo mu bitaro habe nyabagendwa, na wa wundi ukeneye ubufasha ubuvuzi abugereho mu buryo bworoshye kandi bwihuse. tujye ku ya 5. yego Il est de notoriété publique que la SCM23 est l'entité la plus respectueuse des obligations découlant des conventions de Genève et de protocoles additionnels qui protègent les infrastructures civiles, y compris les hôpitaux. Aucune disposition légale n'autorise une quelconque attaque dirigée contre des installations médicales. L'opération n'a jamais visé à compromettre la sécurité des civils ni à dégrader des infrastructures protégées par le droit international. Isobanuye ngo birazwi neza n'abaturage cyangwa se n'abantu bose ko AFCM 23 ari umutwe wubahiriza cyane amategeko mpuzamahanga y'i Genève, ndetse n'andi mabwiriza ashamikiyeho agambiriye kurinda ibikorwa remezo bya gisivili, hakubiyemo n'ibitaro. nta tegeko na rimwe ryemerera cyangwa rishyigikira
igitero icyo ari cyo cyose kibangamira ibikorwa remezo by'ubuvuzi. Operasiyo rero yakozwe ntabwo yigeze yibasira umutekano w'abasivile cyangwa se ngo yibasire ibikorwa remezo birindwa n'itegeko mpuzamahanga. Yego. Ngaha irimo iranyomoza uriya mugore. Les actions entreprises ont exclusivement visé à neutraliser des éléments armés illégaux et à prévenir les crimes contre la population. Ibikorwa byakozwe icyo byari bigambiriye ni ukuburizamo gusa abitwaje intwaro mu buryo butemewe n'amategeko, kuburizamo ibyaha ibyo ari byo byose bakorera abaturage b'abasivili. Karindwi, l'AFC M23 tient à rappeler les événements tragiques survenus au sein de la prison centrale de Munzenze, où des femmes ont été victimes de viols, d'assassinats et où des cellules ont été incendiées 2 jours avant notre entrée dans la ville de Goma. Ces faits commis dans un établissement sous la supervision de MONUSCO ne sauraient en aucun cas être imputés à notre organisation. La confusion entre ces éléments et l'opération de stabilisation sécuritaire menée dans la ville de Goma a engendré des rumeurs infondées sur des prétendus massacres et recrutements forcés. L'industrie de mensonges et de propagande du régime de Kinshasa ne saurait détourner l'attention du peuple congolais qui aspire à la paix à travers la révolution constitutionnelle voulue par l'ensemble du peuple congolais. Angaha kuri karindwi baravuga bati AFCM 23 rero iramenyesha ko ibyabaye biteye agahinda byabaye muri gereza ya Munzenze, gereza nkuru ya Munzenze, aho abadamu bafashwe ku ngufu abandi bakicwa, noneho n'ibyumba bimwe na bimwe bigatwikwa iminsi 2 mbere yo kugira ngo twinjire Goma cyangwa dufate Goma. Ibi bikorwa byakozwe mu kigo kireberwa na MONUSCO. Hariya MONUSCO niyo yari ihari ishakamba. Yego. Nta na rimwe bishobora kutwitirirwa. Nta na rimwe bishobora kutwitirirwa byarakozwe hacunzwe na MONUSCO. Kandi twari tutahagera no muri Goma. Kwitiranya rero ibi ngibi bikitiranwa na operasiyo yo kugarura umutekano yakozwe mu mujyi wa Goma, byabyaye ibihuha bidafite ishingiro ko habayeho kwicwa no kujyanwa mu gisirikare ku ngufu. Uruganda rw'ibinyoma, l'industrie de mensonge, uruganda rw'ibinyoma na propaganda bya leta ya Kinshasa ntabwo bishobora kuyobya uburari ku maso y'abakongomani. barajwe ishinga n'impinduramatwara ishingiye ku itegeko nshinga bakeneye bose. Ni ukuvuga kuri bo rero ahangaha mushakamba kuri AFCM 23 ibi binyoma byose biba bigambiriye kuyobya abaturage b'abakongomani kugira ngo batagira icyo mbese ntibabone, ni nko kubafunga isashe mu maso bo kongera gutekereza ku mpinduramatwara
ishingiye ku itegeko nshinga. Umunani, yego, notre organisation réaffirme son engagement inébranlable en faveur du respect des règles de droit international humanitaire et des principes internationaux. Toute interprétation selon laquelle nous aurions violé ces règles est non seulement infondée, mais constitue une déformation intentionnelle des faits dans le but de nuire à notre réputation, à la vie des millions de populations qui croient en notre action et à la dignité des populations concernées. Reka twumva aha ngaha rero ku munani, ngira ngo ni nayo ingingo ya nyuma iraza gukurikirwa n'agapaka kagufi cyane. yego, navuga ngo umutwe wacu cyangwa se AFC yongeye kwibutsa ko kwiyemeza kwayo bidatezuka kubahiriza amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu ndetse n'amahame mpuzamahanga. Biributsa ko itagomba gutezuka, itazatezuka ku mahame mpuzamahanga no ku mategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu. yego, toute interprétation selon laquelle, ni ukuvuga ibyo umuntu yavuga ibyo ari byo byose, ubusobanuro umuntu yatanga ubwo ari bwo bwose avuga AFCM 23 yarenze ku mategeko mpuzamahanga, ntabwo byaba ari ibinyoma gusa, ahubwo byaba binagambiriye gusiga icyaha AFCM 23. Noneho binagambiriye gusebya cyangwa se gusebya, gutererana ubuzima bw'amamiliyoni y'abaturage b'abakongomani bemeranywa na AFCM 23. Bityo rero ibyo binyoma bikaba byaba bitesha agaciro abaturage b'abakongomani bemera, kandi benshi ni amamiliyoni, hano aravuga amamiliyoni, byaba ari kubatesha agaciro aba baturage, amamiliyoni y'abaturage b'abakongomani bemera AFCM 23. Tugana ku musozo rero, yego, le Haut Commissariat des Nations Unies, ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ku burenganzira bwa muntu, est appelé à rejeter toute interprétation erronée et malveillante des faits et à se prémunir face à la manipulation du régime de Kinshasa. Ukuvuga ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burenganzira bwa muntu rihamagariwe kutita kuri ibi binyoma, yego, ibyo ari byo byose bigambiriye ku ikibi, ndetse bakanirinda kuba bakoreshwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. ngira ngo ahangaha ni inama batanze mushakamba, ariko tubanze dusubire kuri cya gice cya mbere, ya paje ya ibanza, aramfite ibibazo aho bashinja M23. yego, reka mushakamba twumve turebe iby'uyu mudamu uyu nguyu wungirije Bintu Keita, umugore wo muri MONUSCO. yego, nicyo kibazo nari mfite. Mushakamba mu bintu twigeze dukurikirana byose, kuko biriya byariya byose turabikurikirana, nta na hamwe twigeze tubona amasasu yavugiye kwa muganga, byaba icyo kintu turacyemeranwaho. yego,
umudamu Viviane Van Deter, ndabona afite n'izina rijya kumera nk'iribirigi, sinzi niba ari we. Abaye ari we rero byaba ari bya bindi by'ububirigi, abaye ari uw'ahandi yaba afite indi mpamvu ibimutera. Ariko icyo nibaza, kuvuga ibi bintu akabivuga atya ko hagabwe igitero kwa muganga, ko FRDC yari imaze kwirukanwa, MONUSCO iri mu kigo cyayo idasohokamo, iki gitero cyo kwa muganga ntabwo bigeze bavuga cyahitanye, nta nubwo bigeze bavuga bati havugiye amasasu kwa muganga aha n'aha. Ibi ntabwo twigeze twumva. Ikindi cya kabiri, akabivuga atya, hariya nta mbaraga zashoboraga guha, bibaye ari ukuri M23 ikaba yarateye kwa muganga, yaba yarahagaritswe nayo. Nta zindi mbaraga zari zikiri muri Goma zayihagarika. Aha ngaha abivuga atya, avuga ko yahagaritswe nayo. Bwana Sentama, yego, hari ikintu kimwe tutagomba kwirengagiza. Yego, nta nkuru nziza izava muri MONUSCO ngo ivuge neza M23. Yego, biragoye, ntabwo bizabaho kuko babakoze ku munwa, bari gukira umushinga, ariko akaba umushinga wo kunguka kw'abazungu bakandamiza abanyagihugu ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aha rero nta cyiza duteze kumva, byari kudutangaza iyo bitavugwa n'umuntu wo muri MONUSCO. Yego, kuba ari uwo muri MONUSCO ni ibisanzwe, ibirego buri gihe, nta cyiza baravuga kuri M23 usibye ibirego. Yego, ibyo bizahoraho rero, bazabivuga ariko M23 izabanyomoza, kandi no kubivuga kwabo ni ukugira ngo bahishire ibibi byagiye bibaho, bahishire ugutsindwa kwabo muri Kongo, kuko ntacyo bigeze bamarira Kongo mu byabazanye. Yego. Ikindi kibazo mushakamba, aha ngaha biragaragara ko hari FRDC 130 bari biyoberanije bihinduye abarwayi kandi batarwaye, ariko bagambiriye guhungira mu bitaro kugira ngo bajye bagaba ibitero baturutse mu bitaro. Mushakamba, umugore wamagana ibindi byamagana iki cyo ni byamagane gute kandi acumbikiye abandi ba FRDC? bagatangira bakirirwana. Ndabyibaza, ni ukubyibaza, ariko tunagaragaza n'ikinyoma cye, kuko ikinyoma cye kiragaragara Mushakamba. Kubyibaza navuga ngo ndamushyigikiye kuko ntabwo nashyigikira ikibi, ariko ikigaragara kuba yamagana ibintu bitabayeho, akareka ibyabayeho kandi bitari byiza, aribyo byari birushijeho kubangamira abantu. Arega hariya hari intambara ebyiri z'umucyo n'umwijima. Aha ngaha ntabwo twaganisha ahandi, twese tuvuga tuti leta ya Kinshasa yaratsinzwe iy'amasasu, isigaye irwana iy'amagambo, kandi twabonye MONUSCO irwana iruhande rwa Kinshasa ifasha Kinshasa. Ese MONUSCO ntabwo yaba yaratsinzwe isigariye ku magambo? Nibyo nabivuze ngo ni umucyo n'umwijima biri guhangana. Yego, kandi MONUSCO ikaba iri ku ruhande rw'umwijima. Yego, ntishobora kwemera ko umucyo ugaragara. Yego, kandi byararangiye umucyo waraganje umwijima. Yego, aha rero ni umwijima ushaka kuvugira mu mucyo, ariko ibimenyetso, imirasire y'umucyo ikamuvuguruza. Yego. Ngira ngo aha ngaha nta kindi nakwibaza kereka wowe ubaye ugifite, ariko muri rusange ahubwo ndashima M23 ku kazi keza iri gukora. Yego, ko gutekanisha ibice ikontorora cyayabohoye. Yego. Reka rero ubwo dushime koko ni byiza kuba igarura umutekano. Iyo uvuganye n'abanyegoma abatabu bakaguha ubuhamya batarasinziraga, bakakubwira bati dusigaye dusinzira tumeze neza, n'amazi n'umuriro byaraje. Yego. Aha ngaha rero ngira ngo
ni byiza ko twashima koko ahubwo dukomeze tujye ku yindi ngingo. Reka turebe abanyaburayi bababajwe n'igisebo abacancuro babo bambariye ku mupaka hariya na Corniche, umupaka uhuza u Rwanda na Congo, mu gihe batahaga iwabo. Iyo akaba ari indi mvano y'ibihano bikomeje gufatirwa u Rwanda. Nibyo muri iyi minsi ibihano biravuze ubuhuha ku Rwanda bikozwe n'ibihugu by'i Burayi, habanje Ababiligi, hakurikiraho Abongereza ndakeka, hajyaho Abanyakanada, none haje Abadage. Yego. Muri abo bose nureba uzasanga hari inyungu nyinshi bafite muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Naho ndebe ejo igihugu nka Canada. Canada yohereje babyita amakampani acukura amabuye y'agaciro agera muri 6. Yego. Muri Congo bayemereye baje buriya ni igihembo cy'uko ngo yafatiye u Rwanda ibihano. Bazacukure kubushakanda ndaza kubireba n'ingora ndaza kubigusangiza ariko ndumva mbifite ahantu amakampani 6 yumva ko babahembye nyine. Rero bimwe na bimwe M23 iri kubitwara iri kubibohora se bazasigara bacukura hehe? Nyamara hari igihe bazabirwaniramo. Reka twirebe nyuma rero yo gukora ibi byose bagahabwa amabuye, barakora ibyo bakora byose barengera inyungu zabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko nanone harimo no kwihimura ku Rwanda. Byatangajwe na retired General James Kabarebe. Yego. Aho yabigarutseho mu nama nyunguranabitekerezo yateguwe n'inteko ishinga amategeko ku miterere y'ingengabitekerezo ya jenoside mu karere. Yego. Ni inama yabaye uyu munsi tariki ya 5 z'ukwa gatatu 2025. General Kabarebe yagaragaje ko intambara irwanirwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo imitwe myinshi nka FDLR, SAMIDRC, by'umwihariko hakabamo n'abacanshuro b'Abanyaburayi, ingabo z'u Burundi n'abandi. Yagize ati nta munsi n'umwe umuryango mpuzamahanga wigeze uvuga ku kibazo cy'abacanshuro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi ari ibintu bitemewe n'umuryango mpuzamahanga. Ahubwo no kugira ngo bave igoma bace mu Rwanda bataha nabyo bari babirwanyije. Abazungu bari babirwanyije. Hari za ambasade rwose hano zahagurutse ziraduhagurukira ziravuga ziti muramenye bari abantu batazavanwa mu nkambi za MONUSCO ngo bace mu Rwanda bagenda. Icyo bashakaga niki? Bangaga kumwara, bangaga ikimwaro no kubagaragaza. James Kabarebe yakomeje ati barabapfukiranye ntibigeze bashaka ko bamenyekana n'umunsi n'umwe. Ikindi bangaga kubona ku mupaka w'u Rwanda abasirikare bacu n'abapolisi basaka uruhu rwera, ubwo abazungu. Iyo abacanshuro baba abirabura baba barabemeye baranabavuze bakanabafatira ibihano, ariko kuko ari abazungu barabihishiriye banga kubavuga n'umunsi n'umwe, no kugeza n'uyu munsi ntacyo barigera babavugaho. Abacanshuro bagera kuri 280 banyujijwe ku mupaka w'u Rwanda uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku manywa y'ihangu yose irebera. Aba bacanshuro bari mu makampani nka Ralph yo muri Romania ndetse n'andi yo mu Bubiligi n'Ubufaransa. Ariko abo bose nibo bakomeje Bwana Senama gufata ibihano. Urumva ko ikibazo bumvaga bakaze, u Rwanda rubereka ko nako M23 bereka ko ibyo bidashoboka. U Rwanda narwo ruti nimuci wacu isi yose izababona nta bintu byo kubahishira, none byabaye ibindi. Ariko gushakana ikibazo umuntu yakwibaza. Yego. Kubera iki batashaka kwisi babona? Bakora amafuti
bwihishwa barangiza bakajya ku karubanda bakagaragaza ko ari bo beza. yego Iyo niyo mpamvu. yego ariko Mushakamba Karame. hari ikintu kinje mu mutwe kimbabaje. Aho wenda M23 AFC yaragitangiye. Yego. Kubera iki Kongo itabona? Kubera iki Kongo itabona ko buriya ari ubusahuzi bwihishiriye? Kandi umuyobozi wa Kongo ari umukozi wabo. Kubera iki leta ya Tshisekedi ibatiza umurindi? Ntiyabireka kuko n'ibyungukiramo. Ntabwo Tshisekedi yatsinze ku isiri arabakorera aho gukorera abanyagihugu n'igihugu cye. Nibyo ibyungukiramo, ariko abanyamahanga bazamo cyane cyane abangaba Mwese Tshisekedi avuguruza sebuja. Ariko Mushakamba birababaje. Birababaje ariko buriya uzamutse ukajya hariya haruguru kuri iriya nyanja ya Mediterania ihuza Uburayi na Afurika, ukareba abimukira bava muri Afurika bajya mu Burayi ukuntu bafatwa, ibibazo bahura nabyo. Yego. Ibyo ngira ngo urabikurikirana urabizi. Mushakamba aba bagira ko si abandi ni aba bagaruka bakaza muri Afurika. Yego. Bakaza gukora ibikorwa nk'ibi ngibi barimo bakora Kongo. Bakaza gukora ibikorwa nk'ibi ngibi bakora ahandi muri Afurika. Ngira ngo warabikurikiye. Mushakamba mbabarira gatoya. Barangiza babona utabyumva kimwe nabo bati turaguhana. Yego. Bakagukangisha ibihano Mushakamba. Ibi ngibi sinzi ubuyobozi, ariko ni byiza ko wenda Kongo hari ababyumva bariya bibumbiye muri AFCM 23. Barabyumva kugira ngo nabyo baharanira ibintu byo kugira ngo Kongo nayo igire ijambo. Mushakamba wasobanura Kongo nk'igihugu cyabonye independence kiriya gihe kimaze imyaka ngira ngo ni 60 kugeza uyu munsi, ubwo ni imyaka ingahe? 65. Igihugu kimaze imyaka 65 gifite umutungo kiratera imbere, gifite umutungo cyabuze umutuzo. Yego. Mushakamba biriya bintu byari bikwiye ko by'umuyobozi wese w'umukongomani. Njyewe uko mbyumva, umuyobozi w'umukongomani wese yemwe na Tshisekedi n'undi wese bakabaye umunsi bafite ibitekerezo bimwe bihuye n'ibya AFC, ugasanga bose barahinduka rwose bakaba AFC. Nicyo nashaka kubivugaho. Yego. Ngira ngo twe ntacyo twarenzaho usibye kubivuga tugatanga umucyo nk'uko bikuvuzeho. Yego. Gusa gashaka buhake n'igashaka buhake mumenye ubwenge, uwo mutungo ukabagira akamaro, nimwazongera kumukenera no kumupfukamira kandi akeneye ko mumupfukamira. Gusa nanone iyo wirwanyeho baratuza bakakwakira. Icyo mvuga aha ngaha ntabwo wavuga ngo wenda uramuheza uragira ute. Wenda icyakabayeho yaba Kongo na biriya bihugu biyivoma biriya by'amahanga, biriya bihugu biteza n'ibyanya, biriya bihugu bigurisha n'imbuga, biriya bihugu biza kwicukuramo amabuye, wenda bakabaye babikora sinzi ndabivuga gute, wenda bakabikora mu buryo bwubahanye. Ubuze uko wawe wirengagije imikorere y'umuzungu w'umunyaburayi. Yego.
niyo mikorere yabo. Iyo byanze murabishwanira gusa nyuma bakaba bazashaka uburyo bagaruka. Byaragaragaye muri Niger, byaragaragaye muri Zimbabwe, byaragaragaye muri Burkina Faso no mu bindi bihugu. Niyo mikorere y'umuzungu w'umunyaburayi, ahubwo dusenga abanyafurika benshi bazabimenye, babirwanye, bemere barye n'abariko cyangwa babiho n'abariko babayeho mu bwisanzure. urakoze cyane. Reka twikomereze tujye ku bucuruzi bwambukiranya imipaka mu Burundi. Yego. Aho bwahombejwe n'iriya ntambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo. Bimeze muri iki gihe amakimbirane akomeje kwiyongera. Intambara ya M23 na FARDC irakomeje hagati hafi y'imipaka ihuza Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubucuruzi bwambukiranya imipaka hagati y'iki gihugu n'u Burundi bugenda burushaho kuzamba. Ubucuruzi bwari bumaze gutera imbere ubu bubangamiwe n'umutekano muke, bikabangamira ubukungu bwaho ndetse n'imibereho y'abacuruzi cyane abo mu Burundi. Kuva mu kwezi kwa mbere 2025 intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahungabanyije cyane ubucuruzi bwambukiranya imipaka hagati y'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu guhangana n'ihohoterwa n'umutekano. Araza kwihangana, ndabona inkuru ibaye nk'ingurukana. Yego. Reka ndebe ko yongera igafunguka. Sinzi ukuntu bije kugenda, ariko ndahamya ko iza kuboneka. Gusa ikiriho twese biragaragara. Uburundi impamvu bufite ikibazo cyo kuzamba k'umutekano wacyo cyangwa ku bucuruzi bwawo. Urabizi neza ko iki gihugu cy'u Burundi cyafunze imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi. Yego. Bivuze ko ubucuruzi bwaberaga aho ngaho uyu munsi ntibukiba. Yego. Nyuma y'ubwo bucuruzi hari undi mupaka basigaranye n'uwa Tanzania. Nabwo uwa Kongo abarundi na kampani zabo inyinshi ziri kuri babihemu. Ahantu basigariye bari basigaranye ni muri Kongo. Babihemu nabonye bashyiramo n'umudamu. Yego. na Premier Dame cyangwa First Lady. Yego. Ubwo rero ikibazo gihari gikomeye. Yego. Kongo bari basigaranye bakora ubucuruzi bisanzuye. Niwe intambara iri kugana ngo ajye kubohorwa. Kandi abarundi ni bamwe mu bantu bari gutuma birushaho kuzamba. Ibyo rero bikaba byabyaye ikibazo gikomeye cyane. Kubera ko M23 hari imbogamizi ebyiri zihari. Yego. M23 ntibanye neza n'u Burundi, aho iri gufata ntabwo urujya n'uruza rw'abarundi n'abaturage bo muri Kongo ruri gukomeza nk'ibisanzwe. Yego. Urugero ubwo ndavuga kuri Kamanyora n'ahandi. Yego. Ahandi hasigaye naho hari Wazalendo, hari FARDC. Urabazi ko ari abambere mu bintu byo kwiba. Yego. Ibyo rero nibyo byahise biteza ikibazo gikomeye kandi cy'ingorabahizi. Nituvuga ngo cy'ingorabahizi byumvikane ko ari ingorabahizi koko. Yego. Aho ngaho rero Uburundi bukaba buri kurira mu myotsi. Yego. Kubera ko ntabwo ibicuruzwa biri kwinjira i Burundi kandi nta n'ahandi bafite bajya kubikura. Yego. Bishatse kuvuga ngo ubu kano kanya ntitwatinya no kuvuga ko Burundi bwamaze kwigira izore cyangwa kwifungirana mu ibinika nka yagoma. Mushakamba wabivuze mu kinyabupfura, nakomeje kumukurikira. Wabivuze mu kinyabupfura ariko reka mbivuge neza.
uvuga hagati y'Uburundi na M23 nta cyizere gihari, ntacyo rwose, harimo urwikekwe kuko Uburundi bufatwa nk'ubwahemukiye M23. yego, ko uyu munsi ugiye kuvuga wasubira inyuma cyangwa abantu bibuke ibikorwa byabereye ku musozi wa Gicwa byakozwe n'Abarundi, aho Abarundi bahishaga FARDC noneho bagahisha FARDC mu birindiro byabo, noneho babahishamo, noneho bakagambana kugira ngo FARDC yaturukaga mu birindiro by'Abarundi yambaye imyenda y'Abarundi igatera M23. yego, urwo ni urwikekwe. Ikindi, Uburundi bugiye hariya bwagiye bugiye muri EAC. izindi ngabo z'ibihugu bya EAC zaratashye zitashye Burundi bwanga kuvaho burasigara. yego, bivuze mu Burundi byasabye mu nama bagenzi babwo bo muri EAC. aho rero icyo kintu gituma M23 itagirira icyizere Abarundi. yego, Uburundi nabwo bukagira ngo burwane ku buryo M23 itegera imipaka yabo, itsindwa. kuko bivuze ko kwegera imipaka y'Uburundi kwa M23 ku Burundi biraba ikibazo. yego, ahangaha twanagaragaza n'abasirikare b'Abarundi bagiye bafatirwa ku rugamba na M23, Uburundi bukabihakana bukabita abarezida baburwanya. ibi rero byagiye bituma icyizere hagati ya M23 Mushakamba kiyoyoka, kuko iyo ugiye mu bihugu bihana imbibi n'agace M23 imaze gufata, usanga nta kibazo M23 bagira ku bindi bihugu, ariko bakagira ikibazo ku Burundi. hariya rero Uvira tujye Uvira, kuva Uvira kugera Bujumbura ni ibirometero 22, ariko ugenda wizengurukaho kuko hari amazi. Uburundi niho hantu honyine bwari busigaye bubana icyo bita igitoro. yego, ni ukuvuga rero hariya hantu M23 nihagera nta cyizere ifitanye n'Uburundi, bizaba bikomereye Uburundi kujya kuhahahira. ngicyo rero ngaka kaga k'Uburundi muri iriya ntambara bwishoyemo mu buryo butari bwo. yego, urakoze cyane. urakoze cyane kubisobanura neza, ariko nyine Abarundi ubundi no bakwiye gufata iya mbere bagasengera aka karere, bagasengera perezida wabo wivanze mu bintu biri kubagiraho ingaruka kandi bo ari inzirakarengane cyane rwose. twanagana ku musozo kuko niyo ngingo yari ya nyuma, ariko kandi ikindi wenda abantu bamenya kuri iyi ngingo ni uko n'ubundi Burundi muri plene buri gukubitwa cyane. Mushakamba nawe nkurikira, nubwo wa guverineri wo mu buhungiro yatangiye gukora ku mugaragaro polisi. yego, nahoze mbona ibiro bye babisize bisa neza biyaga, ariko kiriho kariya gace karagose. uvuga arabyicaramo kangahe? kariya gace karagoswe Mushakamba. icyo dukwiriye kwitega ni imirwano n'intambara isa neza n'iyabereye i Goma. yego, ariko nanone izaba ikomeye gato kurenza iyi Goma, bitewe n'uko Uburundi burimo burwana kwa kundi bavuga ngo ni ukurwana umuhenerezo, ni ukurwana ubudatezuka. nawe yakomera nk'iyi Goma.
ariko se ko mbikubwira tuzabibona kandi ko nzakubona bitangaza. umva impamvu ndi kubivuga. ikintu kiburamo kijyanye n'igoma. ikintu kidahari ni kiriya cyabereye igoma cyo kurasa ku Rwanda. icyo impamvu ngiye kubivuga bitandukanye. ibindi byose uraje ubone ubwire. sinizeye ko hari haboneka intwaro nk'izari ziri igoma. Mushakamba intwaro zari igoma buriya. Ibujumbura hariyo mazu. M23 nayo nizijyane hariya Bujumbura niburasa bazabusubize. Ibujumbura hariyo mazu. Bujumbura niburasa bazabusubize rwose. Kandi noneho ikiriho Uburundi nabwo bwararahiye ntituzaharekura kuko nibwo buzima bwacu. Kuharekura aho bazaharekura. Kuharekura kuko si wabo. Urumva nicyo ngiye kukubwira Mushakamba. Intambara ihanganishije abantu babiri, umwe avuga ati niho mpahira, undi avuga ati ni iwacu. Tuzareba uzatsinda undi. Ariko Murundi yashukika. Ikindi kintu kiza kugaragara hariya Mushakamba. Mateka nyinshi. Yego. Abenshi bazafatwa kwa mikono. Ibyo bizagaragara kandi vuba aha ngaha Mushakamba. Yego. Nyemerera rero dusoze. Nibyo wenda tuzabigaruka. Yego. Reka dushimire abakunzi bacu, dushimire abakunzi b'umuco wacu TV, dushimire abakunzi ba radio televiziyo n'uza Mashariki. Turabashimiye byimaze, tubibutse ko twaganiriye ku makuru ajyanye n'ifatwa rya amakuru avugwa y'ifatwa rya General Omega. Twanarehuje neza na operation AFC M23 yakoreye mu bitaro bitandukanye hari Igoma, aho yafatiye FRDC bagera mu 130 bari biyoberanije biyisa abarwayi. Iyi ngingo twaganiriyeho, twarebye abanyaburayi bababajwe n'igisebo abaye ku bacanshuro babo mu gihe bambukaga bava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baca mu Rwanda bataha iwabo. Noneho abanyaburayi bihimura ku Rwanda barufatira ibihano bitari ngombwa, ibihano batewe n'igisebo bari abacanshuro babo bagize. Ikindi twaganiriye ku bucuruzi bwambukiranya imipaka mu Burundi, aho bwakomeje n'intambara ya M23 irimo isatira urugabano rw'Uburundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turabashimiye rero, turabashimiye byimazeyo, ariko kandi tubibutse gukanda subscribe ku batarayikanda abashya, ikandwa rimwe gusa. Tubibutse gukanda like, ikandwa rimwe kuri buri nkuru. Tubibutse gukanda share ikandwa inshuro nyinshi bitewe n'umubare wabo usangiza amakuru yacu. Natwandikire mubinyujije muri comments, mubishikirize ibitekerezo byanyu, inganizi zanyu nuko mubibona, ko birushaho kutwubaka. Mugoroba mwiza kuri mwese abakunzi bacu, mugoroba mwiza Mushakamba, Sentama, Mushakamba mikoro niyo. Urakoze cyane bwana Sentama, barakoze bari badukurikiyeho bari hagiye hatandukanye. Imana ikomeze barinde kandi bahumugisha. Murakagira